DJ Ruel. Let the bass kick.
genre. Hello kadayo ko aming kakabsat. Kalkalpas ko po nga nagkape. Kadagiti 6 million in the house. Thank you very much kadayo. Akas na ikarik di kalman kakabsat nga ibunutok dagiti nagbuya idi namin kalman iti bigbigat iti pa nag live ko iti YouTube kakabsat datoy na ako. Mga 22 mangbuno tayo po iti dua nga mga abak dagiti yaka mo no 22 no 24 datoy 7 viewers kakabsat. Okay, kasto iti patakaran na ti pamayak gaputa June 17 ti panakayanak ko absat. Aje may kanom kun may ka 17 nga bola isu ti mga bak titig 50.
may ka nga bola kun may ka 17 nga bola iso iti mga bak iti may tig 50 nga load kakabsat datoy yun na po dagiti sangaukon nga nangababak ti kalman tata into nabigat nakadoni 8 million in the house iti may ka inom kun may ka 17 nga bola isu apo ti mga bak iti preload nga 50 sa 50 na ready sigurado adanagan nyo dito alan no sino dagiti datoy tataalan pakilista mambasit alan ta itid munto kanyak agi di nagbuya di kalman datoy tatapo iso nga bula ukon sakbay nga malpas dati oras agyaman na kadagiti paragbuya yo apo nanayunan di kalman tatangal daw iti 40 watts hour daytoy YouTube channel ko iso nga thank you very much kada kayo amin nga nagbuya di kalman dagiti nagi-play kakabsat agyam-yaman na kaapo alan no sino ti present at tangagbuy-buya pakialam man tinagan data bunuton tanto man ito sumarunong panag-live ko unto no bigat manin nya alan thank you very much sa admin alan okay umuna nga bola goodbye Jocelyn Barcarce goodbye Jocelyn may kanum kun may ka 17 nga bola po iso ti mga back city sag 50 nga preload okay next goodbye Atea Nicole de los Santos goodbye Atea Nicole de los Santos kadagiti 8 million in the house thank you very much goodbye Kati Cantor goodbye admin okay next kakabsat may kapat nga bola Jonalyn Biseria goodbye may kalima nga bola kakabsat may cut ni Miss Magaan hello Miss Magaan goodbye dagiti present taapo agpalista kayo kini admin Alan Cortez ta mabulan to ubigat Miss Magaan goodbye dagiti nagbuya di kalmanda datoy may kalima nga bola ajay tapos may kanem nga bola goodbye Maribel Lizardo goodbye Madmin Maribel okay dahil ti mga baka puti 50 pesos preload mga bakit 50 pesos preload kakabsat may kainom nga bola 50 pesos kakabsat asino nagan na hello to admin Risa Sebastian admin Risa Sebastian may kainom nga bola 50 pesos kakabsat kaya lista Tadya po, nangabak ni Risa. May ka-7 nga bola goodbye, Marjorie Mabun. Goodbye, Marjorie Mabun. May ka-8 nga bola kakapsat, Gina Bailon. Goodbye. Opa Gangnam Style. May ka-9 nga bola kakapsat, goodbye, Manang Angelina Cortez. 6, 8 no baliktad 2, 4, 6, 8 10 may kasanga pulo gayam ni Manang Lina Corte Angelina. Goodbye Manang Angelina. May ka-11 nga bola ni Venus Lian. 11 Venus Lian, goodbye.
May ka-12 nga bola ni kay Susan tayo. Goodbye. Number 12. May ka-13 nga bola. Goodbye. Jemarie Luxon. 13. May ka-14 nga bola kakabsat. Lansky Cortez. Goodbye, Admin Alan. May ka-14 nga bola. Goodbye, Susan Fernandez. At ito, insurat ni Admin Maribel Eslabon Lizardo de Calman kakabsat. May ka... 12 million in the house. Goodbye, Catalina Casco. Okay, may ka-17 nga bola kakabsat. Dito yun na puti mga ba. May ka-17 nga bola. 50 pesos preload kakabsat. Kulog-kulog kakabsat. 12 million in the house. Okay, kakabsat ken na nga iti na nga bakit may ka-17 nga bola iso ni Setyembre 11. Setyembre 11 kakabsat. Setyembre 11. Setyembre 11 kakabsat iti na nga ba. Okay, daya po iti bunot-bunot tayo. Paglalaog dagiti buy-buya kakabsat entry yo. Ay naglablaba sa po nga nagbumbunutan. Pag na nayunot amin ida, nayunan tayo ay da, tapno, ada do tinagan nyo ditoy, ipang ko ditoy. O, aming nga maburbunot, isublik apo ta, danto man yung tsansa yung mga ba. Ento no bigat siguro, bigat, kung ano bigat eh. Okay, dagaya puti ng abak ni Setyembre 11 kini Risa Sebastian. Hello kada kayo aming kakabsat nga buy-buya. Dagaya puti Rapol. Dagiti buy-buya at nga 12. Alalaan ni Alan iti nagan nyo awanti monitor ko ako. Alalaan madik mapuntaan na PW na kano password na. Abi niya ajay, Alan na ajay. Alan, pakialam na ginagan na ang kantay dito mo idigat. Wow. Okay, kakabsat, agure kay lang basit, agbuya kay latatag, palista kay kini Alan niya. Thank you very much kakabsat, agop na pa lang, dati na lang nakatugaw. Yamanak, kada kayo amin na pong 12 million in the house. Kapag paisuanan na po, nakpay nakadigos. Isang pasensya kayo. Ag-live na ka po, nakpakpakita pa lang. Madamdama, into no oras iti alas 8:30, bueno alas 9. Iti Rabi DG Pilipinas, ag-live na to kakabsat. Para kada kayo,
ko na ni admin Alan Cortez ni Alan ni DJ Dungo busy iso na apo iso nga siya apo ti agtugaw nga mangi tuloy kadagiti question nga pangabakan nyo iti preload dagiti na nga bak di kalman apo nga 14 nga tao ang kay madanaga na po ta pagigid na nagto nga i-load i-send konto kadagiti amin nga sponsor nga nagkari nga gi-sponsor iti 1 year anniversary iti liwliwa ken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano ni Jasmine Hasprit ken ni Lorna Domingo kasali danto di jayen apo nga mapalodan. Kadagiti amin kakabsat ang agbuy-buya iti YouTube channel tin mo tibiyang. Thank you very much kakabsat. Ngimato iti 40 watts hour iti idikalman. Po nga 11, happy watching. Hi to 12 million in the house. Pagiti 13 nga agbuy-buya kakabsat. Thank you very much kada kayo. Adanak lang po nga nakatugaw dito naman nakapapakita ta na hanak pa'y unay nga nakakwa. Agpalista kayo kini DJ Dungo. Dagiti 14 nga agbuy-buya po dito kadagiti amin na po nga naka-tune in iti dayto ya po nga YouTube channel to yung dibayang iti buy-buya po. Thank you very much kada kaya. Please share and thumbs up kay homes. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang
Hello kadagiti 12. 12 million in the house. On 15. Okay lang alan. No anya kita makita mita siyempre pumanaw da. No 15 da. Okay lang. No nya gigi makita mga barbaro nga adda dita ay ipam mo. Agyaman akto para bubuya ni Jessica Coral, ni Faith Marie Gumarang, ni Catherine Cantor, ni Lansky Cortez, Faith Marie Gumarang, ni Jessica Coral. Agyaman akbet ni Arnold Ongimod, Arnold niya to Anrol, ni Lorna Domingo, ni Mami Mai, na ikaw di pa nakaimukat ading ni Lansky, ni Bennett Joy, ni Evelyn Talbo, kastamad kini Lorna Domingo. Feedback. Hello, kada kayo amin kakabsat nga 12 million in the house. Hello to Marilyn Costales, to Rhea Taguba, no Evelyn Talbo, per niya ko nana. Niya dato awanti ko na dito eh. Okay, add moderator. Fertilize baby, present sir. Okay, ini kang jacket mo. Ni Manang Virgie Biloria. Manang Virgie Biloria, kumusta ka Manang? Burn some calories. Manang Virgie Biloria, naimbag nga pa na boy-boya. Manang, kumusta ka? Ang kagbuy-buy, di ka nagbuya di kalman. Agbuya ka mo damdama. Agbuya ka mo damdama Manang Virgie Biloria. Aglive nak nubigat tata, aglive nak nubigat ta, into nubigat iso ti 1 year anniversary iti liwliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano iti tangatang nakamaysa nga taon nakapong aglalayban kitagyaman na kadagiti support tayo nang nangro nga agyaman na kadagiti amin nga admins iti daytoy nga Facebook page. Thank you very much kada kayo amin na po. Awa mo silaw brown out dakpay na kay muka garod dakay amin na po 41 minutos na po tit palabas mapanak di jayan ti kwa kami ada papangnak papangkola na gigi libro gigi ubing iso nga aglab na labasit apo ta iso pay da day may nayon nga WH da ito YouTube channel ko agkamkamatak apo iti watch hour kasi na po Diyos imaduti watts hour na tata ngal daw 40 kakabsa agyaman ako na iti panagboyboyan ni Manang Virgie Biloria. Manang, kumusta ka dita Cyprus? Cyprus ay wunsa Cyprus ay Portugal sa bali ay Cyprus gayam ni Portugal ni nagsardengan. Hello Manang Virgie Biloria dita Portugal. Madamapay lang ti pakayang si kamagkati pakayang man ti pagbagam. Yaman na kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Imado apo ti 30 watts hour 14 o 30
Mana yung bakal tatayin? 40 gayam kakosa. Nalpase ang kado ko ni Mami Mai. Napakayang tatayon. Kakapsat ket kagayem. Thank you very much. Isalayo, isayaw yo, isayaw, sayaw, sayaw. DJ Robert on the mix. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you feel. You might say this is ludicrous, but it's how you do it. Before I love believe you, they call me heartbreaker. I don't wanna deceive you.
king. Davao Mix Club. Double B sound system. Mother, and let it play.
DJ, yeah. Next. DJ Kid. Like
your body to the house beat. Wanna move your body to the house beat.
yourself up and dust yourself off and back in the sack. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Precious heart, feel it. You got it all, believe it. When you get up, oh, if you go to the bed, tell me I'm your time to be what. Cause this is a kicker. Tell me I'm your time. It's time for Africa. Tell me I'm your time. It's time for Africa.
Hello, kada kayo aming kakabsat. Ayan, nakadigos ako. Pang kami, bumaba kami kini Mami May kakabsat kay kagayem. Kadagiti amin 15 million in the house. Blessed morning everyone. Manipod kini Gina Bailon, ni Marjorie Leste, ni Marbelin Pichay. Hello sir. Baka madama RF na sir. Nalpasan, napayusan na. Hello, kada kayo amin madama tira up na. Up talaga ang advance ti utoy. Nag-up kami. Mami, oh, kita agkat katawa ni Mami mataan na si Bugan. Hello, kada kayo amin ako, nakasukat kami, tamapang kami, bungawa kami. Madama, padanum, kunam sir, kunan, mitoris, napadanumanan. Ala, umapal kayo manin, da kayo nga 16 million in the house, kakabsat ken gayem. Okay, agyaman na kini, ni apihan na makakomenten kakabsat aja isend ko nga number ang message ko dito messenger ko hamang may senon ta nagi-send na kanda ito ayan ti YouTube ko atoy live ko apo ko na over messages naksamot doon. Hana mo nga makasen kada kayon dagiti friends kon kakabsat ag-reply nako sending failed kunana mo tan nya kinuha na no kasjay kaya po magbuy-buya nya ko na no kasjay sumet lang naragsak kabosing ko na ni Maribel hi madam mata dano apay Maribel no hangkaw may send message ito messenger na black message na kom pero may aragsak ta ko na feed Maribel baka na black ka messenger won kasi nag-send na kanda to ayan ti YouTube ko tatay sabay nga nag-live na kapo hana mo makasenan ti hana mo makareply na ta agasam si sinenak baka duwa gaso nga tao kasi gayam na black na ti messenger. Yaman na kada kaya aming kakabsat ag feedback agrobot kami when overuse sending sir overuse kasano pa maya na adyo kwan kaano na makasenti o makasireply garo doon awanan delikado na overnak ti messages apo nag-send nak ti mga 200 nga friend ko ti Facebook ko nila madimot diya ka mo nagsublin to malang hello manang Virgie Biloria happy watching happy listening kada kayo aming kakabsat nagdigos na amot apa sana nagpadanom may mayat no daw tano na pudpo daw no rabi nangingisit isong hahang kayo agpapadanom no rabi napimpintas ti aldaw tano makita yun no ay siwang no saan. Hello to Faith Marie, oras lang midday, discern or days. Barbara nga nagsubli pa damdama kakabsat tanong saan ko madin. Ana makareply, giti messages yo. Agutado. Oksa, dua kami kini mamit din Doa kami kini mamit nga agsenan. Agkalulumog kami araw pa. 24 hours, 10 million in the house. Happy watching kada kayo amin. Sure. 10 million. Happy watching. Hello to manang Virgie Biloria, ni Marjorie Leste, ni Emmy Toricer, ni Faith Marie Gumarang, ni Gina Bailon, kastamet ken ni Alan Cortez, ni Maribel, ni Catherine, ni Marivic, ni Princess, ni Lovely Jess, na kayo amin na po. 11 million in the house.
Wala kaya to, nayunak pa po iti mga 7 minutes. Busy ako, pasensya na ko na niya dyan. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew. Halagang hanak makareply ang kakabsat. Na black comments. Na black messages na kiti messenger. Secret. Madi. Every day I'm shuffling. Mamigsala ka na. At ay selipin. Selipin ta. Kay papel. Shuffling. Adanak lang dito sir. Madam Pakan Alaga ko na ni kay Susan tayo. Hello, thank you ba ng Susan? Si kagayam niya agi kay Susan tayo. Alawon la, thank you very much kakabsat. Nayak lang nga po. Hello Melo Jean. Hello, thumbs up dam. 12. Hello, kada kay 12 million in the house. Na black knock ti messenger kakabsat. Overuse ti messages. Ada pa'y gayam overuse na mo. Kuna lang no tao lang tada overuse na pati gayam messenger. Yung bago malemyo sir kuna ni Melojane Tolentino. Kastamot ating Melojane. Kada kiti amin na po nga 12 million in the house. Happy watching kakabsat. Agpalista kayo kinialan da kayo po nga simrak dito uno ni Maribel ni Marijoy Basilio. Happy watching Marijoy. Sabnak mamit sir ko na sino datoy. Okay, Maki. Hello to Maki Balubal. Barbara ano mayat ti call. Hello to Maki Balabal. Yaka mo, baka modify ti calling dito yung messenger na wanon. Hello Maki Balubal Villanueva. Tay nalay nga po nga kumakanta dito eh. Hana, busy siguro, busy. Hello to Mary Joy, deleted. Hello to Mary Joy Basilio, ni-delete ko muta nating data in Senmon, Mary Joy. Sorry. Okay, Maki, automatic i-subscribe ka mga. Na? Hello Maki Balubal, happy watching. 81 subscriber. Maki Balubal. Okay Maki, naka-play kan. Agpa-subscribe mo ni Maki Balubal Villanueva. Makmak Villanueva, i-subscribe yung mana po. Okay, yes ta. Maki, nakasubscribe na ko Maki. Okay na Maki Balubal.
Kadagiti amin na po nga buy-buya, nga be watching. Dapat nabat-bati po nga 2 minutos. Sakbay nga agpakada to yung numutibiyang. Tama pa kami gumatang tibagasmi ka, awang bagasmi. Awang bagasmi, kini Mami May. May salang tibagas-bagas na. Awang bagasmi kakabsat. Gore kayo ko, mapang kami gumatang tibagas. 13,000, 13 million in the house. Thank you very much for watching. Agpalista kayo kini DJ Dungo kakabsat. Baka mabak kayo madamdama. Ag-live na ka po. Kalpasan nga maalag na giti putot ko di eskwela. Iso nga anusan nyo apo. Ta ituloy ko ti question. Kitkitak dati lodakong kung sangayar. Damot ton. Mapamuti 1,000 pesos loadon. Okay, ngayon mo awanti problema di jaya po, tana aduti sponsor tayo. Lagi na po ti sponsor tayo ni Cheryl De La Cruz, ni Manang Mila Miranda, ni Rosette Arellano Katimpuyan, ni Mariniel Guillermo, kastamot kin ni ayan, suda ni Manang Angelina Cortez, kastamot kin ni dagiti Dumapay, ni Catherine Escalona Canton, ni Admin Maribel S. Labon Lizardo, ni Josephine Ragasa Rebultan, ni Joan Albesa, ni Jemarie Wandasan Locson, ni Moy Kai aga Mangtidmat, kastamat kini Manang Jopel Soriano Landingin, ken ni LB Balisi Pasqua. Dagiti po iti mangted iti preload kada kayo amin nga mga bababak nang regyo iti kalman madamdama kenin tunubigat. Iso nga agan anus kayo apo. Agyam-yaman na kapo. No anya ti kaya iyo da kayo nga mismo iti amang load. Basta itid kuntun dagiti number dagiti loadan nyo kakapsat ken gagayem. Da kayo apo nga sponsor. Tapno hambol lang nga maimima dagiti mga abak ata. Ibaga ni sir nga palodan nak awa mo tinaawat ko kunana ko baka makaryer na apo ti tangatang iso nga bingay-bingayag taon. Ni Cathy, ni Maribel, ni Josephine, ni Angelina, ni Joan, ni Jemarie, Moy Kai, Jopel, ni LB Balisi, ti official apo nga may sponsor tayo iti preload baka madamdama adupay kuna ni taraki ti amyanan ka 2005 pay kano ti itida para preload into no madamdama ken kastan no bigat padaanan yun no bigat kakabsat iti 1 year anniversary iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano November 24 2019 idirugyak apo iti ag live 2019 November 24 makataon na nubigat isong agyamyaman na kada kayo aming kakabsan. Okay, babayin na po ta mapang kami gumatang iti bagas mapang kami bumaba kami basit kin ni Mami May. Thank you very much for watching. Soblianan kayo apo iti Facebook page madamdama agi dalimanot kami lang mga papanak to agala tubig aglote ni Mami May ag live nak to manina po. Thank you very much kada kayo amin papagayam. Thank you very much for listening as well as watching kada kayo amin na po nga nagbalin nga 18 million in the house. Thank you, bye bye.